Halo perlok no pialong hak ni kepor ngai kuble sin pat ni pi ni chela jangi de kene kepor yang ni pet yu ni we ni ki aktor ponam jong kri India ubala jukhot ya kerteng ke jong u kum u Bijay bat kerteng ba pura ke jong u kedai Joseph Bijay Chandra Sekhar ubala long mentak mu we ni ki khmat ke ponam tam hapok ke jela Tamil Nadu ba ular rong sakakam politik lane kata kam sain partai lane kam sain hima sima Nanduk kan ni kesenam kebala late no kata kesenam arhajar arpusal. Joseph Bijay Chandra Sekhar ula seng ya ka seng sain partai ke jong ula ni ke parti ke ba ula ai kerteng ka Tamila ga Vitri kas kagam. Lane ka TVK. Nanduk ka artarik jong ubnai Februari jong kesenam arhajar arpusal. Bat hadu mentah kadang don tang pembasi senam siteng ai Henry. Hakabang ia page mentah ke sosial media. Kamtam haki jing yalang lane karali ke ba mau ringkat bat ke parti ke jong u ga pelong nio i baklapan ki win si hadu kata ya ka jela Tamil Nadu hi barok kowe bat hadu mentah kan ke parti la ong ba kaladon ke ba khatsan milian ai ki membar hapok ke jela Tamil Nadu bomut bakaladon membar hadu cispa san tholak ai bat ka ideologi dan ke jing temu jong ka kalong mon rakyat ka sencar khadar kebahok bat kebalong ni rengkat ya barok bat kumjuru ban rakyat ka sencar khadar kebalong lai luj ha ka baya dei bat kan niam lane ke jing mane belai ha po jong ke state hi barok away bat ka slogan jong ka kalong all are equal by bat lane lakai ni bangin yolong rengkat ha ki ai barok bat la ong bo Bijay la declare lane penpena ba ka parti jong u kan no mete lok bat no ru la kalong bat ka DMK lane bat ka BJP hapok jong state Henry kan long marway kum kata ka parti ke bayang hala ka jong kanong rim ke baskan ha ka jing yalang reli ke belapen long hamadurai ha ka arpoi tarik mentau penai u Bijay ringkat kinong trei jong u ulapen pena makin yakun ya ka election assembly habaro aspa live sautli ki constituency na ka benta ka election assembly saka ying dorbar thoan jong ka Tamil Nadu hau neu senam banwan ketau senam arhajar arpendriu hakani ke jing keren jong u hapok rali ke balapan long hamadurai hak arpoi tarik u Bijay long ba ulapan seriem lade kum uta using lane ulayan bat kita kinong kansaan jong u ulapan seriem kum kita ki khun sing kipan kerhu bat wan rai ke jing kala hak state jong ka Tamil Nadu hi barok away வேட்பாளர் பட்டியலை இப்ப அறிவிக்க போறேன். மதுரை கிழக்கு வேட்பாளர் விஜய். இன்னும் முடிக்கல ஒரு நிமிஷம் இன்னும் முடிக்கல. மதுரை மேற்கு வேட்பாளர் விஜய். மதுரை மத்தி வேட்பாளர் விஜய். மதுரை தெற்கு வேட்பாளர் விஜய். மதுரை விஜய். சோழவந்தான் விஜய். திருப்பரங்குன்றம் விஜய். திருமங்கலம் விஜய். உசலம்பட்டி விஜய். என்னடா எல்லா தொகுதியிலும் ஒரே வேட்பாளர்னு பாக்குறீங்களா? 234 தொகுதியிலும் இந்த விஜய் தான், அதாவது உங்க விஜய் தான். உங்க சின்னம்